Kani gadega Patisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Hakakat lai terik mentau naitung, Menteri Kesorkar Jela beri pej yakatnat Information Public Relations, ubah hang, ulayak ban pelat Paidbah yak film Khasi ke Thymmai, ke belai Kyrteng, Shano. Hakajnya lang ke belalong hapok dan Bosco Youth Center lai Umkra Shillong. Yang ini ke film lasna bat penbet penbiang na ke kong Lucky Khasi, kum ke director bat kiting shop kipuran kikentop yu ba lasting nongbri bat ke kong Diana Kriam. Hadin bala pelai Paidbah yak ini ke film. Hakani ke sengi layor ban peni lupa haswa banit peni syaki Paidbah habiju cinema hall Shillong. Tidak kalian jom ke government mentai lasdang menshna ke sik pak hangte po mo kasian ke bokot Shillong International Center for Performing Arts and Culture. Kini nang mon pe yang digisi bu chimesta batade ke way neki landmark assets jom state ke jungi naga menta banwara ke jumentoi naga menta jungi beri jungi baro habaro kilian ibadon ke sub agbashna frame giron sub abajele ki drama giron sub abajele ki prepare ila ban I training limba jong dega sikpak Shillong International Center for Performing Arts and Culture. Tikata kita pengkreat syat buat ngala hagatu singe pengilit bayu ikwa bala kumnu po jong ni December kumnu bani inaugurate tikata tanpa kadai just a mega project ke baheba yang ba lara gede yang tu kidon ki hall ki baret ki bala on screen na mentai san pongut kinong shong na kidong shong tu lara pikwa na ta live pangut pikwa na ta siajar gut pikwa adu arus salah jauh kalau don lupa ke arrangement na ke benta benda yakin ki function na ki program tidak kalian ke jongi hi na kalian jo sarkar ke bala ong menne ba ki ui jingai bala ong menne ba lasting bahkan ke sarkar ke don ke genuine kalau ke don ke jingtu ke bawah na ke benta bana warra ke roi ke pa na ta development but hapo ke jimpnya ngam updating po jimpnya jong ni honorable chief minister jongi konrat sama ngai ilong very serious ba ke dunu ikam but long bai telang na ta jongi baro ki brio jong state jongi khamta mangi ki minister ke don lang hapo cabinet jongu idon ke ju ke jingmot ke ju dingmu kumno ban kiu ya ke roi ke pa khamta me ga yo ka kot kata ga ekonomi jongi brio jongi bagi de ikam tiga bede ba jingmot mentan di Krawok Soklet Chairman bagi dunkam labelang dengan department ke jungi de shisha belum ya kita ki seminar kita ki workshop dan kita ban agi hikai benjo ligba jong itu ki professional ke jungi te kemde bendu jingkerman ki banang daga sap la jong anong ipidang ni